Yangu sikiliza. Kuna wakati ukikaa unajiona wewe ni mtu wa chini, ni mtu ambaye upo tu. Na wakati mwingine unajishusha thamani na kuona huwezi lolote. Nataka nikwambie, Mungu anakuwazia mema wala si mabaya. Mungu anakuwazia baraka siku zote. Mungu anatamani siku zote uwe ni mtu wa juu wala si mtu wa chini. Sijui kama unaelewa. Mungu anakuwazia wewe siku zote uwe na afya ya kutosha. Lakini uwe mtu ambaye sio wa kulialia. Siku zote uwe na mafanikio ya kutosha. Mawazo ya Mungu ni tofauti na ya mwanadamu. Jinsi anavyokuwazia Mungu ni tofauti na anavyowaziwa na mwanadamu. Lakini nataka kusema kwamba anavyokuwazia Mungu tofauti na anavyokuwazia hata ndugu yako uliyetoka naye tumbo moja. Lakini pia ni tofauti na mama yako na baba yako. Mungu anakuwazia yaliyo mema sana. Umewahi fikiri kwamba hata marafiki ulionao ambao unaona ni marafiki wa karibu, lakini umewahi jiuliza kwamba wanawaza nini juu yangu? Ndugu zako wa karibu, umewahi fikiri kwamba wanawaza nini? Hata kama mnakula pamoja, hata unawasaidia, lakini je, wanakuwazia mema? Wakati mwingine wanawaza hata biashara uliyo nayo ingeporomoka. Wakati mwingine wanaweza akawaza hata ndoa uliyo nayo ingesambaratika. Hata kuwa na amani kwako tu utashangaa mtu anajisikia kichefuchefu. Hivi unaelewa? Kwamba mwingine unavocheka, mwingine anapata dukuduku moyoni. Kwa nini huyu acheke asilie? Peke yake Mungu ndiye anayetuwazia mema, ambaye ni tofauti na wanadamu. Lakini ukiangalia hata huko ofisini kwako, wewe ulipopandishwa cheo, wale marafiki zako walisemaje? Sio kusema tu walijisikiaje. Ndipo utaelewa kumbe wanadamu ni waongo. Peke yake Mungu ndiye mkweli kwenye maisha yako. Lakini umewahi kufikiri hata ndugu zako, pamoja na kwamba unawasaidia, lakini wanawaza nini juu yako? Inawezekana wanaona hata ulicho nacho hicho kingesambaratika chote, usiwe na kitu. Wananena nini juu yako? Ndio maana nilisema akikupenda Mungu na akikukubali Mungu inatosha. Akikupenda Mungu umependwa na wote. Mungu akusaidie kutambua kwamba Mungu akikupenda umependwa na wote. Amen.